what's your name? Ćao, kako se ti zoveš? Hi, what's your name? I ona devojčica kaže, I'm Kate. I'm Kate. Ili I am Kate. Ja sam Kate. I onda na kraju imamo what's your name? Ili what is your name? Koje je tvoje ime, bukvalno, ili kako se ti zoveš? I am teacher Snežana. A sada, dragi drugari, imam za vas jednu pesmicu koja se zove Hi, what's your name? Let's go. Hi, what's your name? I'm Kate. Hi, what's your name? I'm Jenny. Hi, what's your name? I'm Scott. Hi, what's your name? I'm Andy. Kate, Jenny, Scott. Andy, Kate, Jenny, Scott. Andy, Jenny, Andy, Jenny. Andy, Kate, Jenny, Scott. Hi, what's your name? A sada vežbamo 4 reči, a one su lopta, pijača, jojo i bicikl. Kako se kaže lopta na engleskom? Kaže se a ball. A ball. Ball. Vijača. A jump rope. A jump rope. 3. Jojo se kaže vrlo lako a yo-yo. A yo-yo. I posljednja reč za danas je bicikl. A bicycle. A bicycle. Bicycle. Ili a bike. Bike. Bicikl. Postoje 2 neodređena člana u engleskom, a to je a i n. Jel tako? Ja sam vama pričala a ball, a jump rope, a yo-yo and a bicycle. Tako je. Lopta, bicikla, jojo i vijača. Ok? Šta je bitno? Bitno je da učit ćemo kasnije taj drugi član n, jel tako, koji se koristi uz a, e, i, o, u. Ok? Znači, ako vidite da reč kreće sa jednim od ovih 5 slova, vi ćete morati da stavite n član. Sve ostalo, to jest suglasnici, reč kada kreće, vi ćete reći a. Ok? Dalje što želim da vam kažem? Želim da vam kažem da se a i n koriste za nešto što je jedno. Znači, mi pričamo o nečemu što je jedno. Jedna stolica, jedna knjiga, jedna vijača, jedna lopta. Znači, nikako u množini. Kada hoćete da kažete stolice, lopte, vijače, bicikle, vi nikad nećete staviti a. Zašto? Zato što je a jednako 1. To je naša formula iz matematike za engleski. A jednako 1. I još jedna stvar. Član a se koristi kada je nešto neodređeno. Znači, prvi put pričamo o nečemu. To je tamo neka bicikla, to je tamo nečija lopta, mi ne znamo, nemamo pojma čija je. Znači, to nije ništa određeno.
prvi put pričamo o nečemu i to je to. Ali da znate, znači članovi moraju da postoje uz imenice u engleskom jeziku, nekada ne, ali kada su u pitanju stvari kad je jedna stvar u pitanju, stvar koja može da se broji i stvar koja je, eto, neodređena, u ovom slučaju mi koristimo a. Make sense? Ima li smisla? Imamo još jednu stvar, a to je kako se na engleskom kaže to je stolica, to je vijača, to je lopta, to je jojo, to je bicikl. Šta je to? To je knjiga i tako dalje. Ovo je jako jedna kratka rečenica, prosta takođe, ali vrlo bitna da se zna jer je koristimo u svakodnevnom govoru, tako je. Na primer, to je lopta, kaže se it is a ball. Ili, skraćeno, it's a ball. It's a ball. Ok. Znači imate it is. To je. It is. Šta? To je šta? Šta je to? It is a ball. Ok. Ili, šta je to? It is a bicycle. To je bicikl. Neki tamo, nečiji bicikl. A bicycle. Ili skraćeno za it is. Skraćena forma je it's. Znači ako vidite it apostrof s, to je zapravo it is. It je to. Is je glagol biti. Jel' tako? To jest sam si je, smo ste su. Ili, što je na engleskom, I am, you are, he, she, it is. Tako? We are, you are, they are. Jasno? To je jojo. It is a yo-yo. Ili, it's a yo-yo. What is it? It is a jump rope. Ili, it's a jump rope. It's a jump rope. Još jednom. A ball, a bicycle, a yo-yo i a jump rope. 4 novih reči. I šta još imamo? To je lopta. It's a ball. To je jojo. It's a yo-yo. To je vijača. It's a jump rope. To je bicikl. It's a bicycle. A bicycle. Hvala vam i vidimo se u sljedećem videu. Bye!